viewers hojo se nikopha masa penin tawang phat pha e pekit wa hat chunung pathen thangwan man lang tu ni khoin jong tu laita FIFA World Cup 2026 ahi tol honin eho viewers ho in jong suggestion ai lo ai le nan sei mangawin holim na dangdang ho kigong sa ho ball ai lo la ta do nai lovin ichi World Cup chung chang thu ahin tu laita round of 32 ahunglu to ke honin icha hung kai do ho team ai lo ai le e ho in ingai sang tau player ho amo chung chang thu ki se han lang ichama ho a ko na chu Apat Kihilna thei mam ti pa hi sei khom lew hen tia viewers ho in de sana nin head sa bangwin ken jong player tamta shading aumin ai wangin la keima star e lo la keima gela atuma ngai sang choma kan bola hi pon Hinkho thu sim tu lai ho condition to teng la keima personal life a ka gela hele ji ki cover han lang hile mi pi in jong aphat chom pi ding teng la tu lai tai nam sungwa pola pen ta kham na thei to related pa to hin lesson learn ki bol thei daham ti gela kan hlen in star dang alor fan team ho alor group ho in nei gel khel hi win lang hi chicken atuma Ronaldo alor Cristiano Ronaldo de sa choma ka bola hi pon ama life history a lesson learn ni ho hi tu la e ho i society umdan to ateng la gamer personal life to ka vet chamai le de chom ka sa ja kan cover hi ti chu kapat masanga kaga sei masarahin mi hem hin ingai sang ai lo wai le i vet sang ho hi ei ma hin khu ta ki to ateng ama hin khwa ko nai pya ki jil do thei mam ti pa hi a hi nom ji je in viewer ho jo sen jong i ho tu lai ta society denga kho pen ta kham na thei lang to related a hi ji a hi chi Cristiano Ronaldo ama pa hin kho jong tham khat ka pha nom ja Ronaldo chung chang thu ai lo ai le World Cup ma among in jong Messi elo le Mbappe ti ho dang ho hi ivet na le aminu ke ba pi tambe se pon ya Ronaldo ya min ke ba pi tam ta World Cup ki chem jong ki chem lo yong adim se ja chu tu nia eke holim khom ding wa kan sei ai lo la kan gel topic che hi le Football World Cup ma Ronaldo chom ti ju gam chom ma ko na le mun chom ma ko Ronaldo tamin ki wo mi chom anaki chem ho ga vetlhah ding koi ham i chan phau ham ti vetlhah ding ateng lama ho akon specific ta Cristiano Ronaldo akona Apat Kihilna thei umam ti hi dunia ai sei khom nwa kan bon hin viver ho jo sen jong lunglut tan ngai tin hi chi e ho ai lo le society a jong Kihilna phatai nei the ne dewa kan gon hi ti chu kan se hin tun sei pan jeng lew han i het ma bang win Ronaldo ki ti amin jong sel angejin Cristiano Ronaldo ai lo ai le Ronaldo Nazário ho World Cup ma ana phau ho se jeng hilovin mi tam tan amino Ronaldo tin agi sawin gam choma ko na a hi win ale Ronaldo ti chu Google a search agi bola scale down an ki bol ki na tran ki su neo jama football ki chem Ronaldo se tain hol jong le lai kan ta do bang hin mi som ni le thum jen aumin hi chi mi som ni le thum se jong chi lovin football ki chem lo field danga ti ju ki khet to lang MMA ho ham ai lo thil dang amin thang ho ta scale down an ki bol ki na famous non footballer Ronaldo's ta scale down ke bola ke hol ke nai le tu lai tools chom mang cha hol thei ta win khang tha hon head so ke dio hin a ke hol ke nai le lai kan ta do mi ko jen hi football pe hello field dang chuma lol hin ne Ronaldo ke na list kinin ya chu ga muning wa ani ni a Cristiano Ronaldo min elo Ronaldo min kisa amin ke ba apiu Ronaldo ta kisa a full name to ja chom hi jong le football pe mi som ni le thum ateng le football pe hello field choma lol hin nei a phau ho Ronaldo phau ho mi ko ama ho ti lo wa jong
tamta Ronaldo hin dim set hin atil e ho langa jong e ho ku ki ho la jong ki hol han lang la ninga min jo ita sau sau bin Ronaldo ki sa hi mi zat pi ham khari umu bin ji che ho lang specific in ka hol pon gam pam mi ho ting la isai da Google la I mean officially Ronaldo da ki he ho thu chu chomcha ka ga se hin ting la chi ho la hin tu live football chi lai ta FIFA World Cup chi hi ji chun adang ho jo se cover lovin ite football pe mi som ni la thum la World Cup alen pen FIFA World Cup ya hung ki chem do hi he thading mi thum kan thleng do kinin mi thum aumin tiutin jol a choma sa penin Ronaldo Rodriguez di Jesus kiti ama hi Brazil team ma 1994 la World Cup anagi chem ho Ronaldo Nazário to ana pe khom hi ji chun ama ni ki hit thehan na dingin ama hi World Cup chun amin Ronaldo ti RONALDAO tin spelling aki khelin Ronaldo ti alin pa Ronaldo len pa ti tabangin ichi ho Ronaldo Nazário sanga senior hi ji chun amin ti chun na sawin aba na head bangwin Ronaldo Nazário Brazil team ma hin tengle ho tu lai ta ingai sang penu tu kum 2026 World Cup agup vejan na akichek na ba na goal group jong khum kami pi in leiset pum pi na ngai sang pen in zo teng le lesson learn in saidiu Cristiano Ronaldo ti pa chahin chama ho thum hin khoi chom cha cha ga ve khomutin chiteng le aban teng le hin ai hon ai chi Ronaldo Cristiano Ronaldo ama ko na hi main lesson ipi idro theivam ti chu ki ho khom de hi ti chu ka se hin tu na ma sa penin Ronaldo ti tin het theding in chom lam lam in amin sei lew hen Ronaldo Rodriguez Ronaldo ta ki he pa hi ama hi la lim yang kan ta do in ti ama ga vet wai le hi khade a World Cup history hi a chomin hange ama ho lever chom choma ki chep na tampi jong le World Cup ma hi 1994 score na ahung chu jitilo wa chama hi World Cup avel ki chep ta pon World Cup 1994 chu Brazil champion hi wangin history chu hai sela event na hele ama hi score na ti chu a team a tila World Cup squad Brazil team ajaw wang chun World Cup sunga play khatwei cha amu pon hinla ama na sei na life lesson learning a sei do pi pen ju pe ham tia hele ama hin ni pi la kilang sal tan helo lo thu pi ta in la hong ki ta do mang hin spotlight na ti ju mi ma sang ni pi jo hen hi jong le chun nang na pan mun pa chu apoi moi atin your role matters even if you are not in the spotlight ti palai jo kan ta do ki ji chu cha chu ama in sei na hin ahin chom choma ma ho history vela han lever chom ma ki chip na wang chu tampi amin World Cup ma dinga chele winning squad 1994 a ki chip ti lo ama hi World Cup dang a ki chem poi ti chu kaga se hin tin tun abanin Ronaldo Nazário ama hin khoi chom cha ga vela han ama in sungen thea hung pe hin 1976 September 18 September 1996 Rio in ana pengin in sungen thei ta ko na hung peng hin ahi wangin la ama hin ahin khuwa thil tup len ta anejin ya ama ahin khuwa dinga het ma sat pe nu ai lo ai le learning dinga ama hin khuwa dinga hung ki pan chi le great dreams often begin with humble circumstances tichu Lord hin na ding ero le dreamland ta lung thima ma sanga dreamland ta ne hi gen the ha sat na munin jong ahung ki pane aki pane tin sein a story ahead de hin lali mang tham khat ahung ki ta do pa ga vela han gen the ha sat jen an yaw la jin lampi dunga football jong ana pg ti ho story izawin ating le ama hi kum som le gu alhina pana hi professional football ti che ho football ki se mo velew han khang tha kum som langa som lu ma professional football ti ho hi be se lo tu khang hin wang henge
khang to in sau sau tawin tu lai World Cup fever in if jacket honin phalem chang ma haile e ho e mila football langa che sang ho story jong sei thei e lawai le interview bol thei ma jong le bol thei dan en gelutin ahin la chi Ronaldo Nazário hi kum som lagu alhina ama jong professional footballer dinga mi het khat an hi tan hi ama in World Cup 1994 tengle 98 2002 and 2006 World Cup live tididan hin na kichemin World Cup 1994 chile Brazilian anajovin 1998 chu ama ho an hat mo tawin hichi pije ham tila 98 na hi ama aniki sukha in final ter match ache lai ta final likon lang hin hichi Ronaldo Nazário hi kisu khana ananejin ale hichi kisu khaji chun lai record na kimudung jui chun final match France ta kichep bachun ama hi ama 100% potential te chu ama full capacity ama thepna ilo ama hatna lo hing ke dinga ilo al hapana pan la na pa chu nale zo pon ki su khaji chun hi chun lo sap na nei tawin mi tampi in ama se nale ilo ala dem na tampi thu jong anomin ala ama ki su khaji chun 99 2000 ti ho in football ki chem thailo kum senin sort ta pi hi ki janin anomin telama hin hi chi khub akisu khaji chun operation jong major operation ananejin football ki chem thela sort ta umin ai wangin la ama hin give up a ball pon ki jep kit te ding ta ham ball lai ta hin speculation ten la news ai la wala social media platform chom even journalist ho in jong hi Ronaldo Nazário ki tipa hi World Cup ai la football asang lang ki jep naningin ki chem thei ta ponte aji choma ki su kha na hi major surgery ang anei ji chun itabang FIFA World Cup ti ho jang ki chem jo ta ponte ti ki sangyein ana sei tawin ahi wangin la ama hin never give up spirit ni khan ya khol mam ka seitan lung thada lo hela akizen to kama jong aman self determination anei pa approve nahi amana probab khanin lai kan ta do amangin jang hina ki sejin kisu khan na ai lo injuries ti chu ho hin mi hem ita sa ai lo le icha theina ti dam I fel na pa ai su nem jep jong le I dream pa en I chan lot hin nam ta gi gel ha na pa lai lungthima pa wang he asumang thei poi ti pa he amana sejin injuries may stop your body but they cannot stop your dreams believe in yourself even when the world does not tichu leise chungin nang na ta asan ta lo wa jong le nang le nang kita asan lai prawab tilal ama akona life a khil do na thedinga sei pi pen ta chule tichu hin hi jun aman jong tang lo helin hi spirit nei pum chun practice a ball jengin ake ham ball in hele 2002 World Cup na 98 ahat mo wang win 2002 World Cup ma ama comeback to chahung kile kit ahung ki chebe mi jo se in ana gel sanga sangzo extraordinary ti chu sa pawa min agel tele normal mi him ki chep na bang hilo extra ordinary power khat ne jin ahung ki chem do in Brazilian chi kum yong chun World Cup alakit win ama ki chep na hoi dan chikuma ki chep hoi dan chu fans dong ho zo se follow han jong her so okay de hin a chang se a goal a po am dan cha po lut ho jeng ji ti tabang ivet na haila hi chi tournament 2000 to FIFA World Cup se chun ama hai ki su kha anunga ahung ki le wang chun goal gate ahumin hi chun ama golden boot jong amu in iga be na haila idi sei dam life adinga kizil theina pen che hile mi hem khatwe we ai le kisu kha ham ai lo ala thil dang chom choma ha daina ni khana khol ma ka seitan gale tol je ham ai mi specific sei le ha da na tam tai nei kom nyang ji in hin la ama wang hin
hi cho a tha da lo ding le sit chung pum pin na ta san lo nung jong le nang na ki ta sana na ki hambo la hele na lo hin ding hi ti in ama hin approve in chinaba na ama history ama na sei elo lama hin khwa ki jil do ninga a sei pi pian chela lai kan ta do he imovin mi hem lol hin na len pen ki ti hi ilo sap dana ikigel zo nunga jong ki tha nei ki the hi alo la mi hem allo sama ikigel zo ai lo ai le tham lo sap na hin kho iman zo nung nga yung ki tha pat ke na pan hin la yung lol hin na pa cha len pen lol hin na akimuji na hi atin sa pawa la ya ke ji chu your greatest victory often comes after your greatest struggle. Never give up because one comeback can change your life forever. Na, ita ki sukha nunga min ichong hi macha hita ponte macha bol thei ta ponte ta ei gel nunga ei ma lei ma ki hambola iki tha pana phatte cha panila a hile e adinga lol hin len pen akhang khanga sei thei lol hin len pen chu kinei the hi tin ama laya ita do now lim to ama lim puma ti code kan ji na pa chun akimudo thajin tengla ama 2006 world cup aki chem kinin tengla cha ka ga seinom ji pham ti ai la hicha hin ama ho phat khang lai 2006 world cup ma chun ama ho gamin azok ti se jong hilowin ama che phat lai ta denga ju goal world cup ma denga som le nga anakhum ahita in tua hele hong ki khel hong chal to wen messi alula close hoi nan khel to ta win 2006 world cup ge ya denga chu chi Ronaldo Nazário hi top scorer position 2006 a chan mu hi ti pa chu kaga sai hin tu ai world cup che hajing ne lai hi je in ki sai thei pun tun henge messi tiutin ai wala adang thei ne lai condition hi je chun tu adinga top scorer on the lead on the board chu messi hi jong le world cup chasing lai hi je hung ki khel thei ne lai hi je hin world cup ki chai teng la bo ki sei thei di hin ta kaga sei 2006 world cup jo wa chu Ronaldo Nazário hi top scorer position chu an mu hi ti chu ai ga wel se ke hin tin ichama life history detail akaga sei lo wang chun e ho main focus he le two ta existing player in e ho star pa e ho fan pa Cristiano Ronaldo chungchanga Kihilna len pen je sei diu hin la amin to ai lo la thusim isei ngal je wa chu Ronaldo Nazário akona Kihilna thei len pen ta hada lo dinga bivro jo se katep nom naw chile itabangin na ke su khan len han lang itabangin leise mi pi in ama hi akichai hetai ai loi le ide sei da hung kile ke na lord hin len ta nei thading condition in da po tin na gel jong le nang na ki ta sana nang na ki hambola hada alo hela pan na la hele lord hin na nei thei te de hi ti pa main penin ai chu kaga sei no min tun abanin Cristiano Ronaldo head so okay du ama Hinkho hi A to Z ke sanga he jong tam pin dio hin ji story hi ken ama detail story hin sei dang kating aji cho detail story sei lew han sau pita loading telama ko na ji life lesson tel izil til du pa jo ka focus no min aji cho ma history a fan ai lo lama star hi ji uchun hello be se jong im lo di hin la ama Hinkho hi lesson learned isei ding je wa cha Hinkho a major incident so he thamkhat ga heutin ban teng le ama akona Hinkho akona Kihilna ding gizil na ding ho isei khom dio hin Cristiano Ronaldo hi 5 February 1985 in Funchal tichu Madeira gam Portugal jong hi tai ho ga heading banga hi ji khanglaya tan lak tu a jong ama ho hi tribal ai lowai le agam mong wa he autonomous council e ho langa nei te bang wa ko autonomous a ki po chom hi win Madeira hi autonomous na khat a hi in hi ji island chom ki woma group of islands ki woma autonomous
ake pu hi win hichi Madeira capital Funchala chu ana peng a hin chi hi ama it's autonomous region Madeira autonomous region a group of island Funchal a capital wa chama he ana peng a hin apa hi ahile her so ke bang win Jos Dennis Avero akitin hichi apa hi detail chana research akibo lai iti kuma ana panga iti kuma an hai ham ti wang ake he chen set pon ahi wangin la ma hi Portuguese army ana pangin gale tol jong tampi ana thoin ana kamin hichi gale tol ho akap na ko na choma hin traumatic psychological problem ti dam ailo traumatic issue khat anene ji chun zule sa ailo le khamna theila ma hin ane dinge the story having enjoying the life learning ailo lesson learning cover teng le second sei di ja chu ka pha po ja bahin hichama khamna theja ake kham tang theilo hi a reason a main reason pen che le gale to la lunghem gen thei ailo wala thil an to ho je chu hi tin ake sejin tengle ama hi hichi official record ahinkhou sapaya ko na Portuguese army ko na hung po do jo hin to ding jong ima cha hebe set lovin gardener ti chu hon ho su thing ailo ho garden ho su thing hon kati dan chu in maya garden a ball ho themu su thinga apangin ta chu ki wa ne denga sumlo mai tenga part time ama ho akho ailo la chen naw muna local club ho football kit man ti ho in apangin Cristiano Ronaldo nu hi Maria Dolores agitin ama hi mi na buhon ailo la in su thenga panga in sung ke wa na nga sumlo ahin hichika hin thil khat ama in sung thu detail deu isei masangwa he anu in again the an phun do khar in jola kan je ding hin her so ke bang win Cristiano Ronaldo te ucha mili hi win au palin pen pasal khat abana nu mai ni tengla abana Cristiano Ronaldo neo pen lai kan ta do in amo again thei je win gamdang gampa ma I ho langa hele imacha boi be set lo mi kan in room khat nei ding ti ho privacy to be set lo gen the ha sat je win u cha tam ta ta hi win tam ta ta gi khom win ine khom win hinla gamda nga he hile hitia gen the ja hi alom loma gi khom ne khom cha be set lo hi history ki record dung ju Ronaldo te jong hi again the je win ainu room chom nei ni thei hi lo je chun u cha ali wa chun anel lai win room khat na khom je win agi khom je ti share ke board chu sapte khanga denga tu lai denga chu kidang tamin agel e ho society ong ji phapan ta win sumla pai nei dom ho city ho he cha te room sharing ball saring ti hi koima nom be se telo tu lai chapong ho sentence elo pawman I want some privacy na kachang se privacy kan nei nom etia ke phin nom he tama tam yeng he tain Ronaldo te jong hita chon kho saw u cha mili room neu chana na khomo na ke mang cha khomo ti pa chu neu cha ka se hin anun hi cha se podan pen ta che hele again thei be se je wa chu aman hi Ronaldo chu pen salowa su mang ding ti pa anagel again thei amam hem lungela chu je churaman alung thima akisi na jo ji interview video amu nang tam ta na hum dio hin amit li to anap to hasita na phone do chu pathen ni chei na ball sa lo chu pathen ka thangwa in chitilo hen lang hele tu ne ale se chunga football min thang hitabang kachapa Cristiano Ronaldo he ane peng do lo de hi ti in ane seyin je jun life lesson learning Ronaldo Hinkho ama sa pen ai lo ai le again the now Hinkho njo teng le lesson learn cho ban hin se jong lew han chilai ga pha je wa ka se nom pen chi le your beginning does not determine your future na like ta do hai na hung ki pat na munin I chan na hun ding ai lo ai le I chana na lot hin ti ke ngam poi
nanga kengam nang na ki ha bo la kengam tin ama ta te ka thei chi cho ki pu hi jong le ho jong tam ta de den ken jong ni khat nia ka ho lim nen ka seitan episode ma sa in min do na dinga bol te ngai ho ka ta ka ho lim na ka seitan hung kun do na mun thing hang mun neu cha hi mai the hi ai wang la I chana I lol hin thei de ham te pa hi e ya kengam hi ti Ronaldo in khwa jong iga pha lai hi ja chu kan sei pa hin tin tun Ronaldo Hinkho thu sim sei be kit lew hen kum som le ni bep a hi lai jin aman hi chi achen namuno Madeira Autonomous Region funchal chu da tha in Portugal capital Lisbona Football Sporting Academy joining in aniki pando tan hicha hin niga asya le ke school kai lai ni khan ya ka se ka pha pon newa in ki dal ha ki hi ha hin ke jong bol jang chu chan bulang kan chi kain khomandan to chi relate ka bola la kalung se le jeng in ki dal ha le inu le pa loi le gol ki ngai ama hi chi Lisbona kum som le ni alhina Football Academy achi achun record na kimudung zu ya chele zan si tabangin akap me akitin Cristiano Ronaldo he alung hela in langa anu la pa so piula na ho loi la goro anga hintin zan si tabangin akap jinge akitin ateng le a Portugal ayong chu ama ho hung kondo dagam chu autonomous region Madeira akona hung adang ho lesbian capital telami ho teng la milen milal cha to tam ta to hita chaman football training and ball khom hi je chun apaul ham tho jong chu tu la e ho jong English I thoi le min ei ni sak kom jong amin aje chu ikai dan I oso pa hi asen pa hi hoi ji lo hin je chun ama jong Madeira asen anei je chun min anui sat ji in apau tho hok san noi se ta cho na ball hin la ama ke ham bolin min hitia anui sana anoi se le wang chun Ronaldo he ha bowling ki bowling a training alola man a focus penta jela football ki jilding a hung kahin thildang boy pi pong etin football lang cha ha focus le jengin fans so ama follow on head so okay di hin kum som langa ahung thin na chun ama in nat nakhat an nejin hechi anat na chu tachycardia kiti ei pawai ho head thei pen ki se la heart problem khan ni nin echama heart problem ji pham ti le hitia thimbe a hyong le ama heartbeat pa he normal heartbeat sanga kichi ai lo a thai lel ten a heartbeat cho fast di mong hin ngai wangin la hichama normal a kichim lo wa ai mood ai lo a to thimbe a hyong ama heartbeat pa chu abnormal de la fast gangwal na midanga normal sanga gangwal je chun surgery jong ane jin ai wangin la surgery ane jo nungin jong ama recover hoi selin ahum pajin agana agangin a football training a resume pai kitan jama anat na pa a football career jong suchai jeng theina na chu operation hung ke ball jovin pathen phat thei bojalin gang chalin dam thengna an nei pajin a football training a continue thei pai kitan kum som le gate bo a hi laijin 2003 in ama he superstar te jo Manchester United te in anala win ama skillful te la ki chep hoi je chun ama nala ta win Manchester United ahung ki champion ta na hi na ala tun injo ka asai ta mang chun ga cut shot jab kit lew hen 2005 ama Manchester United na ki chep a career booming ahung hi lai ta hin ama hin khwa tragic event khat ahung umin apa enjoy na sei bang win kham ne theja ti mai le hen kham ne the ne ji chun akum som ngale ni bep a hi lai jin 6 September 2005 min apa he liver failure ti thin na jain anadal hatan chi Ronaldo adinga ama dinga tragic events ama emotional pen hi ni kho slayong hin ta do win na chairman asei chu apa lo hi ke hin khwa dinga one of the most tragic events in my life ati in aji chama career jong ahung hat do laita kap jong chom anla ding ai lo wala
Manchester United a hung ki chep la Hinkho hung ki le tering ti lai ta pan an dal ha chu man apuna le jengin laya ki ta do ki ji hi pe ham te la amana pa thi apona na chu aseina he was my hero na kapa se apa se na hin kapa ke dia ka hero hin but I lost him to alcohol ti chu na kapa chu ke dia ka hero hin la Keiman kapa chu kham theja alo la kham ne theje in kapan eina dal hatai tin a Hinkho apona dan asejin jehi ama dinga jong life a dinga tragic events late penta khat a holim na ilo wala TV dunga jong emotions apain ana give up no na ilo la pa to ana ki sin sa aron apan interview a bol na Ronaldo chunga ki pa thu ase na ho ama TV interview nga vet sa na wa Ronaldo kan ho jang mu diu hin chilaya hong ki ta ro lima jang he exact set hi jang le Ronaldo na pa lung se na ta kana ai ga mu hin chikala hin fans ho no tang sei jang lang ka challenge no mu chu le football event nom tain ale Ronaldo in hijama hin khwa again theina asa pen alul ha sa pen I heaven ale ama in adeh lo pen je chun hi chapa khamne thia ko na ana tha so hi je chun ama hin kham thia ki bol mong loading ti strict discipline life khat anejin ale hon ju kham puma ai lo ai le khamne thei ne puma ama fan ka hi tai sab wa ew lang lo hi aman he hen nang le ei dei pi den de la ki pa ne dem ti jong hi neu cha iga gel do enjoy life lesson learning ti on kan sei de hin ji lung thim wa igel do win fan so kam ka ga sein ti chu apa hung thi zo chom khat zo win 2006 world cup ma dinga trial match so ding ama he an ko ta win ai ti chuna ma football career ahung sang to tan I head ma bang win Ronaldo 2006 world cup ahung ki chemin abana 2010 world cup ki champion in 14 18 22 and 26 hita chama world cup group gen hung ki chem pathin phat thei bo chan alet dan chu Ronaldo hi world cup group ma goal group khum pathi in heso kai tawen na ama life tragic event tampi jam le ama hung khan let na pathin in phat thei bo na jalin tu in jong ama kita na story yang tamta mingai lut na kinyau sa na story yang tamta hen de hin aman to jong kichem lai hi je in alot ding alo la alot chin to jing yu athin hena fan ho in tau pi de thoin michom sawa ti ma ve hello win aman de sa bangin pa hin ko ro den ke la in se du sin la jong ti real kumin dia hutin ama support de ti chu tu lai play jing lai jing le thai la ama play ding jong Izam ta round of 32 akhat ve ahat mo waila akichep imu kita lo de hi je hin lunglut ten ama ding in jong fan ho jo sen jong pan piu de ti pa chu ka sa hin tin ale tun kildang seilovin ama hin kwa dinga kijil do the se chom lam ta in ga se khom le han ama sa pena kan sei bang in laya slide kan ta do pa hin imu bang win na hung kon do na in nang I chan na lot hinding aking ampoi nang ki hambol na nang hapan la na zala bo lot hingdin hi ti pa hi masapena ise no mo hin I head ma bang win ama story sei tawin ama to ki base in ho jong hung ki pat do na hoi lai mun thing hang khoneu cha ama jong madera ko na hung ki pan do mi jo sen le set pumpia football hi chan ya min thang dinga na ta san lo na gamuna hung ki pan do hin ahi wangin la ma in itamang lo hin na ane thaje ti pa hi ekizil liwin ka sei no min itabang ha san mun hung ki pan do jan Ronaldo de chu hinja ka sei ma nu in apin ding ki san ge ya na boy de chat condition hin kho an nei na tu ni a ai ho le set chunga football star len pen loi ta ine yu hi gel do tin e ho jong hung ki pat do na u tabangin neo han lang khoneo han lang yen thai ha sa ta hung ki pan do hi jong lew han I lot hin mo na dewi ma poi ama sa episode ka sei bangin ke life based on ka sei tan chi chu viver ho jo se in I had so okay dewin tem nomin abana
ama hin talent ki ti ei ma mi hem hi nai thep na pa hi ki humble nam lo wa hi le ki lord hing de lo de hi hard work beats talent na I tabangin talented hin lang tabangin nang ma inbuilt pathen thil pe thep na nei jong le chun nang la nang na ki humble lo wa le na lord hin lo de hi ti pa he aman achi pi in fans ho jo sen head de hin aman ni khana ni izat pung izat phat izat ama sti football practice das aman ham ti he so kevin je chun e hon jong pathen in ei pe talent in ei kham kham hi e hon bil I bol wa hapana panila wa le I lot hin te di hi ti pa hi hewin teng le aban chun discipline and consistency ti chu ei le ke ham bola ei le discipline hi ding jing kai tho nom lo na tho ding ateng le I tho pha dong ki bang jinga apart consistent ta practice nei ding discipline ta practice nei ding ball ding ti pa hi mi pi jo se katil khonom na hi win ke khanin comment nan ji win na ho military life ai lo wala se pai ho ai discipline hi win ateng le ma jo se phat management na them win ti in comment nan ball win in sein mi pi yo se katil kho theina ding nei ti win ke se Halloween Ronaldo Hinkho tu lai football chi jeng hi lai jin Ronaldo hote ho ki te thei chi jong ke pon discipline nei ta teng le consistent ta practice I ball jeng ai le lol hin mo ne di ma cha poi ti pa he kan se nom kenin aban teng le dream big na ilung thima hi ei ipin namun ai lowai le hung sei le namun a ko na hi kingam nen di Halloween ilung thima ke lol hin na len ta ka nei the hi ti pa he mi jo sen ilung thim wai ge lowa hi ji dream big ti se sa lol hin na len ta ge la ki humble lowa le ki lol hin de lo de hi ja chu lol hin na ding yong chu len ta ge ding hi chi I lol hin na the ding a chu e jong ha go na ki go ngai hi ti pa chu chi Ronaldo in khwa nyo kan ta do ama alim puma ki se ho ga ve le hen na tu la ya ama dialogue ha la hang em hem chu lol hin na len ta hin nei teng le popularity hin nei teng le lifestyle tham hat ki chen song nan te hi wangin la Ronaldo hin khwai ma in akipat do na abul hi hai pon enjoy kan say achai ne ke ding a fan ho in learning value tam jong le tu ni khwai gel diu len pena ka dei chu I ho society tu lai ta society condition to ke banga ka sa pen chu kham na thei ti pa he tu lai ho society a jong Ronaldo Cristiano Ronaldo banga kham na thei ji a apa adeh de na pa khati nomin nula pa tilovin pa ting kating nu te minimal hidi hin pa te kham na thei ji a athi pha lowa thi acha te gen thei ta dal ha thi tam pi aumin yo society tu lai ta ponat ta khat hin kho hin la tu ni kho hin Cristiano Ronaldo in ama life a tragic events a saging he che kham na theya ka pa kan ha so hi ai lo le ama he che kham na theya pa na ha so je na ma sim phat na anejin ala ama fans hi je uchun tu ni a mi jo se request ka bol nom che hi le EPAT a hele nangin jong tu chan gya he nang jong kham na theya kingol sa jing ni hi ham na cha te ho chu tu ai ho fans pa fan pa star pa Cristiano Ronaldo banga hi alung thima kham na thei je in ka pa pha loven an thi tai ta ponat sa jing ding na tiu ham ade den khang tha ho kham na theya ki bol jing na la ho ge lovin tu lai kham na theya kingol sa pha re ta poi adi chena ge se nang la Cristiano Ronaldo fans di ta na hi ai la tu ni khoin ka challenge no mu chu kham na theya ko na ki kang sian lang e ho star pan ei dei piu chu hi le apa ta bang hi lo ding ti pa he ama nei dei piu hin hi je chun ama fans di ta mong hi wa hi le tu ni khwai kham na theu ai da la wa ji cha te to nom ta hin kho mang dinga yum diu ti pa he ka sei nomin ken ka sei nei la pi hi win lang tu lai football che jing lai ta hi ta jen Cristiano Ronaldo in ke hin khua ka gen theina ha sa ka sa pen kham na thei ja ka pa e da tha hi lung se ten hon jong na cha te chunga thun sa hi win tin Cristiano Ronaldo in a request e tin kila win lang khang tha ho kham theya
boy na lai ho ke bol jing na lai ho in Cristiano Ronaldo in kham na thei ka bol hi ei dei pi po ya ki pa po ti hepumin ama taw nan gelutin na cha te jong taw jing ni hi wang ka ta sanin hepa kham na thei bol ta in ya aseyu na cha te na aseyu jo Ronaldo in nang ko ma aseyin ki la la chun lung thim jong to kha jep dham ta ka gel ja chu tu ni kho hin ilung thimuwa igel sang penu ingai sang penu Cristiano Ronaldo in kham na thaya ko na ki kang se in ken jong ka pa kham na thaya kon ni ja elo kham na thei ji a in dal ha chu kapuna in ka Hinkho a ka sumil thei poi ji chun nang cha te jong ke ta bang hi sa in ati 18 ki gelu ti ti chu ka ga se hin tun akhum khana ding in Ronaldo hi ama ahung ki pat do na again the na hai poi ji chun ama hin leisit chung abigen the ho ki tho pi jingin 2013 in ama hi global artist ambassador for save the children ti in ambassador ke pan sa in ama hin sumla pai gen the ha sa ho ki tho pi na tam ta pe do jingin anu anaki jan na hospital jong madeira anu breast cancer na vijin hichi akijan na hospital jong chu Ronaldo in $1 lakh contribute a ballin hiti hin aman ajo chanin gen the ha so gi thopi jingin ai wang la sai ne ke ya ehon lesson I draw nom len pen tau chu hi le Ronaldo in a say kham na theja apa ha so pun at pa hi tu ni khwai hon gel do so ke wa kham na theja ko na ki kang se duty pa chu amen pena khang tha te ho jo se tin viva ri chen ve kham na the bol lo ko hi jong le chi Ronaldo a ko na ki jil na thei ese do ho jo se bonds ke wa bol do thei te ding in ai lo ai le cha ki jil na wa ko na lung tha ge la ki sem tha the ding in pa the in bonds kan pa te bo pi ta han ki pai